kubanga mina message nne na njo nzibitse letasi la leo watukufu ye message njo tende nibe hebana nganjo tende nibire ye message na ifanya juzi esate na juifanya nswezima emana na kaizima zabarindri ndabokaya tinjia nai afetinjiandro sha njamba izo na kanza nabi tindati duwaza izo na kanza nabi esatika hanza nije ni neleze wa Komori he audio ya Abudu Swaifi ya Kaulila nijani jibu hajimba eswali esa message ya juzi mtsonjia hajimbaye uondo natoka humjia ni mwambie ti haki ni mwambie banunsujua izo wanzao sha njanja ya audio nje komeya yonde mana mbo katirate message ya juzi kaleo nganjuja ni komante ya audio ya Abudu Swaifi rindre ponte hajimba ya swalihi yonde message ya dani salama satuono sonjabanu le grand journaliste Ahmed Hassan mtukufu Ahmed Hassan mtukufu bueno yode message ya ndani message ya biliba tukufu batu ntando litsakuli hapa karcho hucharivire harma e rais wa hidaula mais quelle démonstration ba Komori yafanya usukwa juzi ya juma ya juzi harma mji mtukufu wa Nsujini mais quelle démonstration ba Komori hele rais wa hidaula rangwashe ezila wanyanasi wa hidaula mabajani kwa chokamba namsamani baba nutizamba katinado hamba daula mabajani shanjo hamba daula hipokrizi yebala zila daula hipokrizi kwa chokarambia heli rais wa daula yarengwa shewo haruma lebavula hetsandraya haruma mji mtukufu wa Nsujini ngome ye Borto mzee ukanda ye le grand patriote Abdallah Abdou Hassan hukanda kamjarongo wa kamjamba marongo yo kamjamba gamjozi ya azalati ya tije Nsujini mtswadaza Borto ya mzee ye hukanda bo Borto rais wa daula hanjo mjini hanyu Nsujini ngome ngarjo hujaronese heli rais wa daula yarengwa sheo nane discours yefanya ye jeudi haruma place de l'indépendance haruma ye calendrier ya hatu ya hejir calendrier ya hatu heli azalianika un message fort haruma wana Komori ngarjo jari message yotsena yode message ya bili message ya raro ukaya ngami tika etone surpris yabona una ye parti joie wa manao ukaye parti joie ba tukufu ranguila de mercredi angojamba besila de mardi rakanio e parti joie ngwa manao ntujwa kabala wa mana ntujwa kabala wonguwa ye parti yunguha ntujwa kabala e parti joie itsambalia sha monoka ngabo mateneur wa parti joie warongwa juzi haruma ye page ya asemsembeni uka watowa wanru watowa wa suspendre le député l'ancien député Tosha Johari wa suspende watowa mananao tsena bana hedi wachotolwa watowe manama mtukufu bahe Yusuf Samiri hasuspendewa ezabarindi ye parti joie warende ba Komori ye parti ya bili isami ntwamini kala de parti ya handa nkuyu armenti ya hatu anjoke parti nkuyu ya handa yonde serse ya hera iswa hidauli shande parti joie yonde ya bili ye parti joie warende ba Komori watsungomana yonde le suala jujar jibubana batizamba ngamitika surpri abona watsungo bandu wa hao watsungo suspendewa bandu wa hao watsungo rema bandu wa hao waro harme parti joie ngarjo hujar jibule su alailu ba Komori ngari jarme dernier message quatre messages ngarjo hujar vire harme ya feria ya he criminel assassin mikiro ukamonora ngujuzika mikiro hadisa ya ferini alise shiliwa shangarjo jarnike nganjoja leo nje nike annonce wa Komori ngande peut-être na message ya mikiro njo kayamba musizuna he message nganjo huja ni nike annonce
owakomori wansipia owalohondani owalobonze weshiendo zonjo kamba bana harimwe ya feri ya mikiro watukufu ngarnjari mimi message handani samani ile kwenye telefoni beto we hapa msamahani mwanama mtukufu alawi mswali salama na zuendele mwanama mtukufu msamahani kwenye telefoni bange tungo voilà msamahani batu msamahani toujours lekeze telefoni na msamahani batukufu na msamahani voilà c'est bon nsonza ndo litsa kuyunga nsotende ni vire haruma nsotende ni vire haruma ya feri ya abudu msamahani 2 secondes msamahani be telefoniti kechukuru kantin robana kechukuru kantin robana msamahani telefoni kechukuru kantin ro c'est bon voilà ngantendo ni vire tizamba harimwe ya feri ya Yime 2 secondes batukuba telefoni ngaba ni rendeje na boti misanrobano ketsi kurukanti voilà c'est bon ngantendo ni vire harimwe ya feri ya abudu ya mzee wa hatu mtukufu sai mtukufu na mhimera ngonte audio ya Abudu Swaif mzee watu Abdu Swaif mtukufu sai mtukufu mzee wa hatu mriasoma fundi watu un grand politicien yarisomesa ndicho na hamba ngantendo nte audio mwishie bakomo jana Voilà, yonde audio mzee wa hatu mtukufu nezina jele kwa bana lionge mnono nezina jele bana liwakange ni santi insha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika manama mtukufu le grand notable mbaba kabuli salamana zondele watukufu chijani chibu hachimba iswalihi masuala ya yamba harima ya direte ya kawania ya kawdefande samahani ya kawdefande tizamba ya kawdefande yemnabu hizi yemnabu samani telefoni vraiment nswelewa hata telefoni yemnabu hizi bashari ukaharimwe ye audio bakomori mwishema Abudu Saifi iso ya handa mwishie matsozi ya karuha yao awajambe heli ya kaulila sha hajimba iswalihi ngaranzo ya rejeba na jajibwe masuala njoka yamba banu hajimba iswalihi hazamba nrokaya Abudu Saifi hakaulila haya yakauremesie bashari mnabwizi yaboli suala rakabidi sisi wa Komori rijipoze ebana kaulila za barindi yebashari hamfanyia ndongondri ibashari hamni kama pesa heyabu yakamwade isa hajimbe swali hazamba hakamwade mzee watu mtukufu Abudu Saifi hakamwade hakola pitali halafu bashari mnabwizi enda kamyezi akamyeda ndongondri iske hambesha mapesa yalibe ze soin hau hambesha mbahanika mbahinre famia Abudu Saifi hauenda kambahiza Komori huenda beseda mchujwa ka Dar es Salaam sha al exterior natamba Dar es Salaam hambesha enda kambaza enda hiho shagara nzuri juwe Abudu Saifi akambesha marhaba za barindi yaboka akabasha marhaba uka hakamnika soin hakamnika hakau liba ze soin abara kola pitali yonziro bwa Komori parce que yabo bashari mnabwizi haka Dar es Salaam kajaka ufanya hazi kajaka hazini emma pesa wakahundanda hu bwa Komori hojulifu hanyu naranalizenro zenongozini emma pesa bashara kahundanda hu emma pesa hata yabesheye Abdu Saifi harimaze suanza hahi yabo bashari kajaka hazini tizamba
shabashara kahunda na zitenda wa wakaunda finansi akaunda mapesa heya wakadodea emadhamana wa hensi ya hatu heli akadodea zefamiza hatu noya ni kwa mapesa yawe mapesa kaunikiwa no wandu wakahumpuse nde adeye mapesa kaurenga yanike mzee wa hatu Abdusaifi yoti mapesa ya halali uwizi yaboti mapesa ya halali nungarjoka basharo oyibwizi ijo kirate mapesa ya kambesha Abdusaifi yo mapesa ya hiba sena nsuvumba yanu yakaunikiwa no wandu wadode ya gatwa babade mapesa ya kado hado wa Komori kangujoka wabahiza na bada ya waba wa Komori yauti mapesa ya halali samahani kubaliano kaya yao tima pesa ya halali yabo mzee wa hatu Abdusaifi ukirubosha mapesa ya haramu ya so halali ufanye zesonza haho yabana nzo hajimbe swali hajaji bule swala lino bakaja benuando ndondo guchambo kaya habosha marhaba Abdusaifi habosha marhaba hayabo bashari ya muedi tizama edi handongwendi bwajimbai nchoji bule swala landa dilo bwana komorga nzoaju shasi wana Komori heli rijua bashari mnabwizi ya kaudea madhamana wa hensi ya hatu ya kaudea raisi wa hedaula ya kaudea mjajwa mbade mzazi wa hensi ya hatu madamu Ambari Darwish mjajwa mbaze famiza hatu nizo na hamba uka heni sarongu wawo hado kansi yebama Abdusaifi inde mwema waimi mwanza mingami harme parti ya hahe waimi humjuarangu hale yabosi wana Komori rele wa yabo ukaya helu wakado swife wakado mbahama msindanu Abdusaifi yabosi wana Komori relewa ukaya yonde mana ye akabisha marhaba ya watuka harma zerezo wakado mdeya nempane hansi hamade madwa na wandajina yonde heli rele wa sisi wa Komori yende heli sisi rele wesati zaba hatudo mvumbu wandro harumazi mesaji za haki bwajimba iswali surisa un grand politicien ama Abdusaifi uje harumazi rezo uje kensudo udolila udobo shamara haba mru bwizi ama bashari bwizi tuma mkwe bako maru ulabo balaka ulila haruma le kaburi la mtume hama kaulila nchamba mtazahahe ya mzaya Abdusaifi ilanziro ba Komori Abdusaifi akensi adolila deva bashari mna bwizi la shonga mna chinzo mrohahe zingerjukamba tisamba ekabala dizo bashara kambesha mapesa yende yabesha Abdusaifi heze suwa hahi ibana Abdusaifi kana famille Abdusaifi katina famille katina wana katina wanduzahe ikana mbamru katina wandu proshinai wa muedi wa kaya sharti bashari mna bwizi yamnike mapesa ya cho halali aboti zamba hajimba iswali rejei ujoji bule swalali bwajimba iswali gantujido zamba bwahaji kuzia dingwa hibo haji kuzia honja ndogo za tuhusu bwahaji batawu kutujua ya ferinu ya bashari tawe ya Abdusaifi na bashari tawe hata ukaza rabo mtukufu procureur de la République Abdou Ismaila kabati mwana mwankoma da mjua kwa lamri ya soma walenga sina plus de 20 ans toujours nga mahakama haka institut haka conseiller commercial au parquet de la chambre au parquet de Moroni hein mjajo amba kawabili hojuma l'ancien procureur mtukufu l'ancien grand procureur mtukufu Mohamed Ali Junaidi hakawabili naye kabati mwana mkomoro to mjua ya to mjua bwahaji mbai kurantu njia ndongo za tuhusu bwahaji Abdou Ismail letsibani haho heli wakamrongoza madarau nonganduno nuasheliza banu ngabo plainte sahansiwa harmo au parquet de Moroni yulindao bachimba swali nganu répéter tena swali ni ushienro ishalaka ngoju kwa Komori cet été ujipange utema avocat ba cette fois singo jodo magobani bachimba ngabo plainte sahansiwa iliyo parquet yulindao ngarcho wona
ikamjombaho msedie wananyuho wambeni watukufu Ali Karani l'ancien directeur wa Comore Kabla ngarjo wanabahi l'ancien ministre de finance Mzee Abudu ngarjo wanatsena mtukufu ambassadeur ulo Belgique mtukufu mtukufu changa chitwani ngationi chape ambassadeur mtukufu ulo Belgique Shatura Badawiya ngarjo wanaka Shatura Badawiya ngujosh wanru na vumba banu ngwajo shinda cette fois-ci au défendre vanu kadu hadani warongozi wanu wanru na vumba banu mbuhelewa vano wahuwangu wanrongoza na niweshilie sha cette fois-ci kuchuweshilia kujaweshilia apa suime Haji Mbaye yo nganu hakikishwa banu ka cette fois-ci ngojola lo magobani Haji Mbaye yo ka sûr certain yo definu nikao lauza usihe komoririoni lauza c'était et kandizo ngawe mashuli ya shume jwa ho kandizo ngayo subutuse komoririoni Haji Mbaye subutuse komoririoni Haji Mbaye ngofikiri kabala Abdou Ismail bala hadasa ile wakamdea wakamkazandabu urenge Abdou Ismail huzamba ndo kende atowaye audio ila yanika emanama mtukufu le grand consultant de la République Ibrahima Inusa alias Nono ukaya Abdou Ismail damnika ye audio ila enga una proof ye preview no sawu ka kweli Abdou Ismail hani kanone audio za barindi ngiyo ndaye proof Haji endo be hambia zenongo hizo hizo zipare sandahu Haji Mba valaye audio le jokirika Bashari Mnabwizi badakado Bashari Mnabwizi badakado enregistre wandu esa tumashira ado enregistre niyo pia Bashari Mnabwizi lende mana wandu wala pia wasiti war my list daboka arme telefona hahe ngabo audio zingizilo yabo za hanyu Haji ganu ziso ganu helezo ukaya ze abu yakado enregistre wandu Haji Mbaye msamahani yabu yakado enregistre wandu Haji Mbaye ijokiri lizanshitema kadwa fanya yarengabeshe mru imru yarengani kenono ijokiri badi ngabo solution zinji na hano tsorengalo procureur Abdou Ismail kawalandaye tizabenga na preuve izongo jojibu moroni izongo izo ngarulinda ujondo wajibu Haji Mbaye swali shantu judo habia Haji ngatujudo habia wananyuho wa hedaula ya hypocrisie ngwa ujuwao ukangawe azali ngorumo doublage emwananyu hata juzi banatwa message Laurent Désiré hazamba ndokaya wende kinonda wando kamenye banda yinu dawe hele fitina la haho hele fitina wakanilo wananyuho sawa rambu Haji bahi kufanya mandami wala mhawa shwazise wadunga azali hawa karmelo position voilà parce que mimi personnellement mikanza mndu mnafiki mimi suwango dugo azali ufanya message omba kama mndu wa azali au so mbinga wa rumalo opposition ubakimala huzima sheke na ukiri udota tonye hombala ho hili sukazirendwa hata Haji Mbaye abo mitsudeya somba kabana nudeyo shayo de vérité jina manjija banu na be rien que la vérité nirango wensi de mungu shanjwa be vérité njwade hata banu tsudeya shanga no hekekezo kati yaki hodonji ndongo yo za tsuhusu Haji Mbaye swali donc ye audio Abdou Ismail aifanya mais quelle honte ya Abdou Ismail mais quelle honte ba Komoro mais quelle honte sizam ibon katina famille katina wana katina wandu huze katina wandu maproshi Abdou Saifi Nuende ado kantiye roha matsozi devant harfo Bashari arenge ya magistre makaulu Abdou Safi akahamba kanti akadolila yakalila yarenge kabala Bashari Mnabwizi wala mrum huyu wala imamu mrum huyu badizo zirisa badizo risa mru un grand politicien Abdou Saifi mais quelle honte halafu Haji Mbaye bala wakafanya message bala uchuka dutewa na nyuhwar ma problem ute Bashara ma problem ute Abdou Saifi ma problem inde mana kamisi no mbiani ngamjomo rongo abantu shaka mtuje fasiri ya communication ndongo jazila chokabidi mimi si wandu wa azali rijeri za bebano sindanyi Haji
dasi wandu wa azali jerizab sasindani. Donc watukufu tukanzani birembabi haruma message haruma ye audio ya Abdou Saifi nani profite ni jibu Hajimbai Swali. Ni profite ni jibu Hajimbai Swali. Bismillah. Dungia system ulo niyo udonja ndogo za tuhusu. Bismillah dungia shanga bo mwiso. Ngabo mwiso Hajimbai. Rongoziwane family ya hatu. Nuwaze wa hatu warongoza hata kutsukiri. Shadungia. Ngabo mwiso yende sarjonaka wandu hadiso we nawo walo harme daula ngwa joshinda wotowe maudu ka simoroni ngarjo wona ngaruli ndawo Hajimbai ngarjo harme deuxième message batukufu deuxième message zamba ngarjo njia haruma omjo wa rais wa daula haruma omji mtukufu wa Nsujini Ngome. Mais quelle démonstration ba komari et rais wa daula ngwa she ujuzi. Mais quelle démonstration ngani monsoni mafoto tsaya nu mone heli e rais wa daula ngwa Nsujini na mone wandu wa wenda pi na mangalo wandu wa komari hunu Nsujini Ngome juzi Nsujini Ngome juzi ejuma e rais wa daula ya kasoliza yiho saizo na mangalie ananzoni mwana seno malaho wala na mangalie dunia hiyo regarde moi ça yabo sikanzani mwana seno baba komori monokaya na rikubaliana ukaya azalingwa nziwa no na komori rais wa daula ngwanziwa no na komori na rikubaliana bwa komori ukaheni banu azaliendao ngondo harima munji suwango daramba bunjiliyo suwango ndo asele juma ngutsoro ngwashewo hale 2019 ou 2020 ekangwendo votoka wandu wa mreme votoka wandu wa mdungu votoka wandu wa himia akachanza rimono shabaso wa komori esawele waka eraisi azali wendelo mafaka netsino ngari mwanzao handu gwendre ngari mwanzao he yabo yalekezawo yenzi mitso zaba ngaro nabo zenzi azaleke zilekezi wawo rono juzi ye maji ya siha Nsujini maji ya ndiso huja Nsujini yabo lebavu la hambuyu lebavu letsandraya nane lebavu la hambu tsena ye maji diso na babo ne maji tsa ya urangu juzi ngatsungu si hayiho maji ando atsungu henda we tia yabo werenga ngon yene mana kawa miso dambo kaya mfaransa hazaba rokaya Paris ne se fait pas fin une journée hambabi atandro aswili azalingu fanyo projet shaba misinabo kabanu anya nasi wanu kwa tujibiwa heyabo azalali obanu kwa tujibiwa shaba nongo unaondoka azalingu lekezo yansi malgré ngasi harma crise shangwa unaondro shaba misido hamba inuro hombi diwalo niyo na banu akabanu jana emana matulekeze nrinsindri emana matulekeze parenri bo mamadu na sambi emana matulekeza yensindri mana matulekeza zenziendri mwafanya l'hôpital omwenje wa dokaya malekeza emahakama amwambe mahakama katsimema emana matulekeza jana mwakabanza barindi shabada azali haja azali katufanya ndongo azali katufanya katulekeza yensi na bala uambo hizo da wala wakabanu jana yunde mana kinambo kaba nini rohombi watunguru mia ya rais wa daula sha azalingu fanya ndongo harima yensi arikubaliana bwa komori wale kama simbu yangu Mungu shana arikubaliana rambeza kweli yunde mana kamimi kabati mdu jojani shangaze bana kabati mdu jojani yani manipile yanabendra butsena sasa lewa mimi kabati isawo pia wajomba hao nuona hao ngwanzo warenge yezi kabati mimi jojani hadai donc nganijo haruma ye démonstration de force azali ya rengwa osukwa juzi haruma omji mtukufu wa Nsujini Ngome yenga mjoka mbanywa na swahili daula ya hipokrisi ngamjoka hamba heli omji mtukufu wa Nsujini ukangari juwao mji mtukufu wa Nsujini mji wa kansi mji mwema mji wa mahaba mji wa demokrasi mji bala mafundi wa huyu des grands notables des grands imams bala ya mtukufu mnezingi ya mrehemu ya mleze banu bema l'ancien mufti Saïd Touahir Ben Ahmed Maulana mnezingi ya mrehemu ya mleze banu bema mnezingi na chirikopa naliyo ngone mbebo un guide kabala rais wa daula za boyo sukwa jana un guide spirituel ihondi yazali
hizo na hamba ville propre mji revolutionnaire kwa dozaba kukakanara kubalaji azaliaje hunu ya hunde mana kanganjibu wanyanasi wa hedaula nrabo ya hipokrizi walo ntujini manama mtukufu Abdelabdo Asani alias Agwa raisi tu haja ntujini ya hukanda mana watu prepare daunu wana nyuho mwafanya barrage azalati ntujini za Barindi Abdelabdo Asani shahudaza borto ya mzeye lo hunu Faransa huonondo heli azali arangwando ntujini hula hanyu ya hufanya borto ya mzeye hudazo kanti borto kujaba nungo shaudaza na mje mwambe ezabira ntujini juzi na mje msambe mwambe ukazali harengwando ntujini ngome shaizo kamna zamba parce que ngamunawe realite ukakweli raisi wa hedaula wende hanziwa no na Komor yonde realite zo kamna zamba shanga mjujabanu ndujabanu mwerongo heli mwanzawo mwekalia wandu mwedea wandu mwepandushewo mwerongo tsovadabu basi shaka mna ujabanu mwambeza kweli azali ngarepete raisi wa hedaula ngwanziwa no na Komor yonde verite ritirumia hypocrisie wa Komor na rambilene verite mais quelle démonstration de force zaba raisi arangwando harimo mji mtukufu ntujini mais quelle démonstration uka mji mtukufu ntujini pia watu 100 milia juzi raisi wa hedaula zila kajaka ya hali 2019 2020 kajaka ya sho tizamba owa Komori isawelewa owa ntujini isawelewa kwa kona kiri wa jambi la ndabotena donc sikanzani biremba bi harma démonstration de force raisi wa hedaula ngwa hashe ujuzi katizamba raisi wa hedaula ba Komori mitodo zamba harongwa juzi ye jeudi vakaye fete ya hejir ya hom maha wahatu wa he religion ya hatu musulman harongwa juzi harma place de l'indépendance ukangu paro wa Komori wansipia rikensi vazima rangalia ensi ya hatu rangalie ze faida hensi ya hatu ngoparo rikensi vazima rangalie yensi rende de l'avant rifanye des projets doit avancer. Il appelle à la solidarité. Hafanya appeli rite amani. Vake amani harmayetsi. Yonde appeli ya yamba juzi place de l'indépendance. Hardi tena juza wako jumani nsujini ngome harda zamba tena. Hatsora la fanyela appeli wiyo. Ukaba Komori. Na rikebazima. Na mje rikebazima rangale yensi. Banga monanga sarma krizi mondiali. Kamkara vira jara kansi bazima rangala yensi. Rangalie zendonai. Rahulekeza. Ngono. Yonde message ya bina kanzani vehevanu de démonstration de force raisi wa hedaula azala sumani yesheo ya shirenga juzi haruma lebavula hetsanraya haruma mji mtukufu wa ntujini ngome. Ngarishukuri yao mji mtukufu wa ntujini ngome. Ngarishukuri yao. Ngarinjao haruma troisième message zamba ngarinjao haruma ye parti joie. Uka ye parti joie wa Komori tizamba mimi nselewa ye parti joie warende. Ye parti joie ba Komori warende. Gantomba bintiti mwone manama mtukufu Adeli. Oye Adeli tsongurungo yabo ngoneso tosha johari maana ya suspendewa. Gantomba bintiti mishie Adeli. Adeli havotwa juzi en tant que contrôleur wa parti joie. Abona njoka wandwa majuzi. Hama Adeli zwa kambabana. Wandwa usa kwa ti confirmer ha ngwalinda we parti ilo Komor ilo ngazija wende wa valide. Wende wa valide ze nomination zinu ngantu yo mwisha batukufu. Okay. Amunga manzoro hambi ukaya enge ukaya bado ka parti ya bavu ukainu parti ya mbude inujua ya mbude inujua ya mahame inujua ya tandraya abo bajotende bakejua ya msamndu abo bajotende bakejua ya msamndu bajotende bakejua ya moroni bachanani bajotende bakejua ya mjinasidi
bajotinda bakajua ya hwanduao ngeba kejua ya mnduasa ya ejo ndu ke parti hatu nganzoba bavumbulo ukayanga bo jua ya itsandraya ukawe zandi sana mundu wakati wandu wakaenda Geneva to shahati yae mnabalbala huo ya mtango wa hejua ya itsandraya section ya Île-de-France section ya itsandraya section ya Mbude jumkinishiha yo faso haho yamba shajua ya Mbude ya Mrukaza au jua ya Itsanda ya Mrukaza hilo zina la bungu hilo zina la uji approprié ya ukaya banwe jua ya Itsanda inu ya hangu mimi awe jua ya Mbude inu ya hangu mimi usikunso joka hanza ngamjoivura. Voilà, basi ngankazo yabo ino message mtukufu Adeli njaja ndemdubana ntujudo zamba njaja nipomdoshewa sha Adeli tizamba hapa saha nomewa contrôleur wa parti jour hazamba ndrovano harima journaliste mtukufu wa page ASMC Mbeni Tajidini afanya presque 1 heure 59 précisément 59 minutes Adeli ngujustifia bana ukakena ukiri mruamatosha Johari vamana wa parti jour yadojikaza ukaminga mina wandu wa hejua ngamina wandu wa Tsandraya wa parti jour wa wandu wa hangu kena ukiri Adeli ngono sokaba ne parti jour inu parti nationali iliyo harime maswayo mane iliyo nationali ngajamba tena nana internationali esangabo walo nu Faransa walo parti jour walo à l'extérieur abantaba inu parti ya Comore hata mtukufu Ahmed Abdallah Sambo banaliyo nezunjo muhifadhi banaliyo yetinda kawa he parti nesina kaiwaha shaka ja proposer wakago parti sa inu yanjiye shasinda wa he parti jour yetinda wa zondi zo Adela unisobana sha delungo nusokaya to sha Johari ngujika zoka inu ngena wandu he Tanzania wa he parti jour no side heliyo na zinu ikanga mashele yao ngama activiste wa parosamba banu esa wandu akanda Geneva uka wandu wala komari mapolitise wala komoro jahunu to sha Johari Hassani Hamadi Sedi Larif Robitsena wala hunu rango wala jahunu 2019 2020 wa jahunu wajango atungome nyembana to sha Johari harongo wandu hahe wa Tsandraya ngutsamba wandu hahe wandu hahe de no Tsandrango jo place la République wajawe wemenya yembanda izo 2019 2020 kama activiste wa doza babanu sinavwa simu za hao shawa doja wangana banu wadwangana dawena to sha Johari wadoja bana tawedea to sha Johari na fahamitena wadoda fahamitena ganeshele wandro sinawavumbua activiste wa shanga mwishila wa Komoro abarangu 2019 zendango zinu zandisa ukatosha Johari hajangu menyo ye parti jua sondi so wanyanya wamba banu wotsinda mimi sido invite wa Adeli ndo wamba o soyi wamsuspende juzi ukaba sa katimana shama wa he parti jua ya baba ha les instances ya he parti ngwajendo arenge decision définitive ya tosha Johari kangu dimiziwa définitif chapuna stange suspendu shamri adimiziwa complètement sadimiziwa uwe bana hedi ya laho harumo mji mtukufu wa hahaya wesa to hatotolwa hakatola za barindi hatolwa heya wadungu yatowa ndungo za secret za he parti hendamba ndungo yo yatukabida zambe za he parti jua hendarenge media hazamba yabo notizamba kejaka ubidi ya zambe bana hidi kejaka ubidi ya zambe hende hata nguto parawola hapara fahami hapara baruani yewatia yewapare wa manipile yonde hazi akaniyo bana hedi yonde mana yeye atotola complètement bana hedi donc après mimi question de poser ye parti joua ijaje e makatiano ngamjima nawo ye parti joua ngamanao za barindi na bonga joka ye parti joua parmi harima ze parti ku ya hensi ya hatu ukaya emade eran ema partisan wajo hishia baka e parti joua manao engwa jokamba
bakomori yonziro bakomori parce que yabo d'après mes observations et fikra za hangu yabo parti jouant ngetsambali yao na bwa sayonga mrantse u e rais wa heda ule parti serse e parti yocho kan de parti ijoka komori bahi kabati parti ya sateni joshinda ikensi banu ike komori idoshindana ne parti ya SRC ya baba hanga parti nzima komori bahi kande heliyo e kanga mumanawe helinu gamjenda tamane mungu we parti joua wamsuba parce que baba sambransi e parti SRC presidentieli yike harmansi ya tubahi narkubalana le suali ni bakomori narkubaliana donc yunde mana kanjarima le suala la parti joua ye parti joua mrende kangre jo nywandu kanyi ni hanzana nywandu abadzima gono nywandu abadzima halafuze tuzuniri monene heli msungu hangana heli msungu suspende wandu hatemana matena Samir Yusuf Samir hatolwa bahe womdo he parti joua yune mambo kaya karselewa si wa komori e ma partisan wa he parti joua kwa tselewa ezinu zijajaba he manai e manama nawo ezinu zijaje manama mtukufu Adeli ngaziri sawo parti ku hamadani wana banu parti ku helinu wandu na problem mbazaumani wandu tsatsayo waziregle homoni hayo chan kwa do charmaze mejawe haba bane parti joua imenyeha bane parti joua ngabo matretre bane parti joua ngabo andura watowa bakartselewa utudwa mana donc nchokanzani bire mbabi harumali suala lino ba juzi ya wana ya message ya he journaliste tajilini wa he asemsembeni na ni mwana mamtukufu ba Adeli chishangaye ke parti joua manao yo problemu ba nezina jelie mrudi manzane mkebazima ba hizo ndizo najohanza bakartwanza eraisi si wanwa azali rike dasiwa siba harmayensi rilona parti nzima bahi rijo jiba kanyinyi mdo chamwe bake parti za saya wahime wadu ambati jau yonde mana mbokaya na mridi mkebazime parti joua watukufu ngarinchar mwe dernier message tizamba nganjobira haruma ye crimineli assassin wa mikiro watukufu wa komor hojilifu hanyu ojoka bese haruma ya feri ya hemana mshohangu hikima Ahmada Swahibu bese nsofanya message nzima ikane shilendo bese message nzima umbilba rangu yabo njanji ya tena haruma ya feri imanana tunja sabarindi nse parce que si kaulindo kaya mna haramu oi mda hujali ahundra bayati alebanu ngujolwa yafi swala peine de mort au ya pariswa mbabani yolwai izo ndizo mimi nakauzilinda shau kando jabanu na bakami kirwa fanya jau wamdu kutola wakati bure ngamjwa ka mimi Patagoni mimru wa action mimi mimru wa action mianza mriamba rongo mrafanya mratimisi ganitio foto tsali nuba komori ndele foto la mikiro garjwao izahunra imana mshwahangu hikima Ahmada Swahibu nezingunda mswami nezinaja ile ya najele kwa banali yo ngonembe ngani paroba komoro kwa leo heni mwana mkomoro bandanchu nrao yalomo hondani hanti ya komori ya Paris sajo Paris mna haramu oyi ya Paris ya mtahe hangar joamba Faransa si hambo kaya ya mlokalize banalio ajoka nge prison shanga mjoke prison yo inji ngabo mafuko menji nganjokange bahani lo isole shanga ni paro mundu heni mwana mkomori ulo komori haulo ho prison ujoshinda hamsahau banalio hampariso banalio hamrenge hamtorture hehe ya torture e mwana msho wangu hikima yamtorture yaritsena yamtowe hunduniani bahinga labo bano msohafu wallahi no msohafu
wallahi uno mswahafu bwa komori ngalla bobano ejo shida hafanyazo ngo hizo nganjo towa embahindrulo niyo de shehindrulo nisho ngajo shito de shehindrulo nisho nganjo ni kamru prise nganjo ni kamru 20,000 euros 20,000 euros bwa komori ngandre peut-être tena bwa komori ejo shinde ha parisa ha localiser na haramu oyi ndo tsinzo muroha hamrenge ham torture nro jeheli ya torture e manam shohangu hikima ahmada swahibu ham torture nro hardi tena ya masasine jeheli asasine manam shohangu hikima ahmada swahibu wallahi num sohafu nganjwa mnika 20,000 euros 20,000 euros zoti petizi au mzahana bawa izoti petizi au mzahana bobano ngandinda pete tena ejo shinda halokalize imnahara muoyi obano aliyo hamrenge hende ham torture ndonondo jeheli ya torture manam shohangu hikima hamada swahibu nezimu ya mswamihi yamleza manu vyema yaridesa yu hamrenge tena hamrenge achoma sasine jeheli asasine manam shohangu wallahi no msohafu wallahi ne shebande shansi shinu nganjo mnika 20,000 euros ndo sinzo murohahi ngan repete akadwa rarutsen ngan repete akadwa rarutsen batukufu gadin repete tena hakadwa raru imnaharamu wa komor emru joshinda ham pariso banaliyo ham localize joshinda ham parisa ham localize banaliyo mda tuzo muroha da jene shaka bano sukwaleo hafu prise masu eskwaleo ham localize banaliyo ham ringenda mtorture hamade mwana mshohangu hikima hamada swahi jaheli tunahamba jaheli ya mrenga yakafanyezo yakahanza yakafanyezo ya nzao ya renga ya mtorture nge yakamtrangle ya muoya bahejo shinda wallahi no msohafu nganjitsaba nganjo toweshon lonisho ejo shinda harenge emnaharamu wa hamtorture ndondo hashindi ham localize harenge ham torture ndondo jeheli ya torture mwanamsho wangu hikima ahmada swahi mwana wafundi wangu yarditsena yamrenge yamasasine yamtrangle yamzingar yamtrangle ndondo yachompasha hi chomda sitso mroha bwa koma wallahi no mswahafu tizamba nganjo mnika 20,000 euros wallahi no mswahafu mchomba msaha mda hotinzo mroha subutaringe mwanamsho hangu mwanamsho hatu hamafisi andongo ya mapesa mafisi yarenge yam torture moralement physiquement ngiarenge checho shahahe yam etrangle halafu utunge prison ngarmara of konali yote ngamia na ngabomria niambia ihol moroni yanambia prison anambia ndokaya emnaharamu wala bwe negotiateur roba naliongo noraha ngono hata haneneva halafu tsuwa tizama nge prison nge harmaraha haransi wajao si haki junde madanga reje tsena encore une dernière fois ba komor emru joshinda haloko ham localizo banaliyo ham localize obanwaliyo wallahi ba komor ham renge hende ham torture ndondo jeheli ya torture manam shohangu mwana wafundi wangu hikima ahmada swahibu ham renge ndi ham torture ndo hari ham hatomwe trangle yabo hau ya tumrumbi hawata ya farika dunia ni jeheli ya bihata ya farika manam shohangu wallahi no msohafu ngalabo banu ba komori hojilifu hanyu wallahi no msohafu nganjomnika 20,000 euros immédiatement nganjomnika 20,000 euros immédiatement ejo shinazifanya
Wotsupe u. Wala yo krimu. Ziningu swara mwa mswafu zanzihwa. Ejo wa mru yo loya. Hatarma zelu wazangu Faransa zanzihwa tena. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Wewa mru ngo jo loya ba. Aboba naliyo oba naliyo. Na teho tsoninro kakarnahum lashi. Wallahi nomswafu karnahum lashi. Ngarjo diba imba biyo kaswir. Yomba biyo ka tranquilo banuliyo udolandro no sterehi ko prison moro nuba nuliyo sha nganula biyo ngarjo diba yomba biyo kaswir. Ba tsinzo murwa ha. Ils ont zabari ba komori ntsonza dole tsako ils ont zabari. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.